Sveti Nikola, Badnjak, Božić, Nova godina. Prosinac je mjesec obilježen blagdanima, ali za moderni zapadni svijet postoje sinonim nekontrolirane potrošnje, nakon čega slijedi svojevrsna praznina. Umiješala se jako komercijalizacija, puno je stresa, očekuje se da ljudi koji imaju drugačiji habitus, recimo duševni, sudjeluju u cijeloj toj, rekli bismo, ludnici. Uzrok postblagdanskoj depresiji najčešće su neostvarena očekivanja, koja u startu nisu imala puno veze s realnošću. Posežu i za alkoholom i previše jedu. Ima onih koji su otupjeli na sve i povuku se i zatvore se negdje i jedu, debljaju i tako dalje, spavaju previše i tako. Neki ljudi podložni su depresiji upravo za vrijeme blagdana, jer im je neizdrživ cijeli tempo koji se društvu nameće. Najviše putem medija koji nas bombardiraju prikazima kako bi trebala izgledati idealna proslava Božića ili doček Nove godine. Crna statistika pokazuje porast psihijatrijskih intervencija, pa čak i samoubojstava, upravo u praznično vrijeme. Izloženi su stresu, nemaju dovoljno novaca, sve je to, umiješale se i reklame, tako da se idealizira neki obiteljski život. Oni koji nemaju obitelj onda se osjećaju drugačije. I neki ljudi su inače usamljeni, žive u velikim gradovima. Hadži Selimović ističe da je za našu civilizaciju tipično da se odala takozvanoj totalnoj zabavi. To će, kaže, imati svoju cijenu u skoroj budućnosti. U televizijskim prikazima razuzdanosti mladih ljudi s novogodišnjih dočeka Hadži Selimović vidi lažnu euforiju iza koje se skriva nagomilano nezadovoljstvo. Reklo bi se pucaju od sreće, a zapravo u pozadini je ta spava, rekli bismo, ta postblagdanska depresija. Kad to sve skupa splasne, onda se može i dogoditi da neki ljudi zapadnu u postblagdansku depresiju, jer svega toga nema. Ukoliko ste nakon iscrpljujućih blagdana zapali u malodušnost, pokušajte sami analizirati svoju trenutnu situaciju ili potražite stručnu pomoć. Ono što nikako ne biste smjeli učiniti jest uzimati lijekove i antidepresive bez liječničke suglasnosti.